بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم الصلاة والسلام لائق على النبي القريشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. السلام والإسلام ويمشي الله سبحانه وتعالى نكو إلى صلاة السلام زنجاو للمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم للوجو إلى داتا دوش جاموير وجونيو شاكا شادوز ميلي فينتي يلوموني داتا 11 جاموير وشوال شاكا شميل 441 هجرية شاكا شاش إسلام. Shiwila tukuendele shela pakumbu jana pakuambaga kurukoni shela kwa wandu al-Qur'aniyuna wandu wakuti akukuya Qur'anipe waujupa kumanyika kutiwanganyao akuladi shila nove kunzika wakuna makula akwazozanganyaga wandu ni kwa tushikaga wele ukolekowu wakuti tuhuyeje Qur'anipe nitulesheje sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana tugawamini jima hadithi ga mtume tukuyeje Qur'anipe ni insha Allah pakwapo Allah subhanahu wa ta'ala adiatuvele umanyidiribana andi wa dini jishi Islam nitu iweni ganitwa amyala dila jile manganyaji na ambo twakumburi Islamu wa shingi yetu pakwambaga kurokone shila kwa wanganyao padigongo dia kwa Rashidi la ni wanganyao utendele kutipanje panashi nao taujile mudini jalakwe jajidi jeshi Islamu ashalongwa shi Islam wanganya wakutio akukuya Qur'anipe Qur'ani jikwa kana yadhunnuna anna al-Qur'ana ma'ahum wa huwa alayhim wanganya wakuganishira kuti Qur'ani jidipa mpeveni wanganyao matejikwa shenjela wa huwa alayhim na Qur'ani ni jinankwa kana jinankwa shima ashano gwa Islam. Allah subhanahu wa ta'ala amarlima kuturadi shiria pakwambaga wandu wantundu walakwe wandu wakunkani la mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wandu wakukana ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah turadi shiri kutiwanganyao adipa kurokoneshela Suratul Nisa mudivewa dia 136 Allah subhanahu wa ta'ala veshiti kuti ya ayyuhalladhina amanu eni jeumanganya wankuluvidile aminu billahi wa rasulihi mumbwamini Allah ni mtumiki jwao pakwambaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam jola kweje mumbwamini والكتاب الذي نزل على رسوله ninchi wamini shitabu ishala kwa shatulwiri Allah kuntulishira mtumiki jwao Muhammad sallallahu alaihi wasallam والكتاب الذي انزل من قبل ni shitabu ishala kwa shatulwiri Allah kalakala kana jwe kuika mtume waman yakfuru billahi zanu wabadi wori washankani li Allah wa malaikatihi wa kutubihi ni tabu ya Allah wa rusulihi ni kwa kani la shimitumi wa Allah Muhammad judo mwana kwemo wal yawmil akhiri ni washadi kani linombedir kujeshimeri faqad dhalla dhalalan ba'ida ditu awele wa kurokoneshela kwanope kwa kulikanga ni silungamo Qur'ani jikuturad la utunduwele kutibasankani le Allah ugakani la malaika itabu ya Allah ashimitume wa Allah dirukujia kiyama wala kweo tawe ditwaro koneshele kurokoneshela kwa kutadikanga na kwa bari ni silungamo ni anyamata wa dirago dile msimamo wele wa kukuya Qur'anipe ni kunkana mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ja kutijwa kukuya jikuturad la kuti arokoneshele wanya wa kurokoneshela nditu kwa nope kwa kutadikanga na ni silungamo ashana wa Islam Mono jojudi jore pakuweshe tagamalowe yukuwaga jona shakudinga ni uwe mukwa mudishi lannobe ajimanganya jaji tuikoboshe liya kuti akwetesha kudinga shakugumula Islamu akwetesha kudinga shakonanga dini je Islamu nina gato kwa lambu shiria bari Allah subhanahu wa ta'ala veshete kuti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islamu Surat al-Imran mudivewa dia 19 Allah weshete kuti inna dina nditu dini inda Allahi pamirupa Allah subhanahu wa ta'ala dini jajukumanyika pamirupa Allah subhanahu wa ta'ala al-Islamu nishi Islamu zano pakuwapo dini ja Allah nishi Islamu hatujanje shiuru shala kwa ishashi shashikuti Islamu nishi madinga na yajitite kanale Qur'an
kuti Qur'ani jiradishire Islamu kuti ananishishi pakuwapo Islamu sho jididini jajikumanyika pamero pa Allah rano Islamu sho nishishi atuzadile madinga na jitite kharali Qur'an ninaga ngana atuzadila tumanyile kuti barije umanganya mwajuwile nambosha kudinga shenu shidi pakonanga dini ya Islamu nambonaga kwedi ndi aslam ni kwedi nkuladi shila ya kwamba ga Islam rano Islamu sho nishishi atuzadi shiri Islamu kupitila ga Qur'ani kuti Islamu sho tushimanyi kuti ana Islamu shiwele shindu shati kupitila ga Qur'ani nizo ni tuikoposele ya kuti wanganya baba akuraka kwa watanganya bandu akupanganya ibada ya sala akuraka wale kare bandu kuzwadi bandu ngana apata kuzwadi kwa digongo keleka nkutulako panyumabo pana sheitani jwa kwa watanganya wanganyao nambo wanganyao ngakudima nyindila ni pako hapo tudituikoposele kuti munkutula mwasha kudinga shakwete wanganyao nisha khonanga ibada ya sala ninaga tukwa lambu shiria bazi atujanje shiwuri mpela gasheshino Allah subhanahu wa ta'ala abeshete musuratu tauba mudivewa dia 11 Allah tabaraka wa ta'ala atite kuti fa intabu ninaga wandu wa shiperiaga kwa Allah ashitendaga tauba wa aqamu salata nashijimaga kupanganya ibada ya sala ashipanganya ibada ya sala wa ata zakata niro nashitolaga zaka fa ikhwanukum fi din wanganya otawe alongwa shingenu wa mudini tawa shalongwa shingenu wa mudini ni ashana ro Islam Allah autawile ulongo wa badini ya Islam ni kuberia kulekanga ni ushirikina unafiki ukafir ni kupanganya ibada ya sala sano shiuri nishi kuti pakuwapo tuwe uwejo mulongo wa Islamu kwa digongo dia ibada ya sala sano Allah ajiganizi udi makharwadi mu Qur'an kuti uwejo tuparwadi senene tuwe uwejo aslamu ni tuwe ulongo umpebe mudini ya Islam sano aturadi siriwanganyaba pakwambaga ibada ya sala mu Qur'ani kuti Allah ajiganizi udi makharwadi paturu adijibu tuditumanyidi leyati tekatujiganya Allah sala yu mu Qur'ani nizo ni Allah mu aya jijiji atite wa ata zakata soni ashitola gazaka sano atumanyize uwejo makatole gazaka madinga na nibukuja Allah yajitite kharale ivimo ya kuzewezela pakuti uwejo tuvime ya tupele Allah mumarizki ya kurakayo kuti tutole zaka ivimo ya kwa Allah atuzadi shire kutiwe jeudi mu Qur'an pakwanga yale yuzo yayi pelebo tumanyidile ukwedi wa udi kwa banduwa ninaga ukwedi udi pakutiwanyao akuladi shila Islam au akuladi shila pakonanga dini ya Islam barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillah.